Amen. You need a great entertainment. Introducing the Smiling Proud Wanderer. Episode ni 29. Mbibutsa ko ni ku gasobanuretimes.com. Ibintu n'ubutamu. Mwicare turye show the Smiling Proud Wanderer. Akani kubufatanye na DJ Gasasu guturuka muri WhatsApp studio. Ni ubiri inyuma kugira ngo imbabura iwacu zake ndetse ni wanyu zake. The Smiling Proud Wanderer episode ni 29. Filme muzajya mwisanga kuri website yitwa agasobanuretimes.com. Kugihe ibintu ari fresh website. Chen Mingzen custom designer. Chai Fuling Chai Ying Wanga Sheni amajwi mwumvamo niwe wayanononsoye akaziki na CENS project theme song composition anyway Waging Town action director turi kwitangiriro Li Jianming nawe yakagize mu ruhare Li Lu Jin Chen director. Turatangiye the Smiling Proud Wanderer episode 29. Tutangire hakuno oya ntacyo ntacyo kumbe kiraca barakomana bose bitoje agatabo Violet Mist Security Man Scripture kungufu ya burya yariyongeresha ntago nakwizera ko ibyo bonya bifiteho bishinge yaramuhaye arakwepa wewe second brother ni umugambanyi kumba bahakuno cyonga afata ku nkota yavayo we yivane muri match hakiri kare bose niwe batinyaga avayo Aboti na priest wa udanga bafite imikizero y'umwana barabizi kashoboye gusa ntago yisingiza. We ni Kagendo DJ Gasasu avayo Big Brother yibuka mubwira ngo umunsi wisana ifitanye nawe irarangiye none amuje imbere Lingshan inkota imbonye aragatangaza reka dukore match ntari wasi dukore match duhatane bakoranemo raka bakoranemo tangira kwibuka disi kuntu bitozanyaga n'ubundi bose bareba iriya nkota kirenze iriya nkota kidasanzwe batinzemo yageze hano asanga inkota yakamejeje raka Soda ni 29. The Smiling Proud Wanderer bidagurete ragatwara yareba Gerano Sharapan Raka mukobwa ni mubi cyane wewe
uyasekamo barimo gukina Chongli Sword Play kandi ni umugore w'umugabo undebere nawe urangaye Pingzi arimo arareba okay sawa tu sawa kahita kamujombo arakihorera yikangamo bose bikangamo bibuke Lingi Huchong niwe batinyaga hano nimba avuye mu nzira bivuze ngo nta wundi muntu bari bafitiye ubwoba Zolong Chang niwe yatinyaga agakobwa nk'aka kananutse karamujombye nivuga kananutse nyine katazi kurwana tayari higa musige muzi imvugo dukoresha muri isi mirwanire yacu twifitiye isi yacu twiberamo arangira caho yemeye gutsindwa nyine gaza gutanga raporo uyarangije vana y'inkota uhasigaye babiri Zolong Chang na Yue Buche dorukwaza nibikubara bavuga ko ari ushoboye Yue先生 nyakubaha ye dore gushotorana 看了这么久的好戏 该 umaze umwanya ureba cyane waje ukagira icyo ukora hano reka da arahaguruka abe ebyiri 既然左 nizo mbogo zikomeye hano 请 ubwo binsabye ubihatirije cyane 应该不走 nabyanga gute Raka nawavayo Raka Parikartio Yebuche The Smiling Proud One episode 29 bose barimo barareba 左兄 brother zo 请吧 duhatane ndakwinginze fata move squat Raka fight Vimota Dorabagabo Nibabi cyane uyu ntaravana inkota mu rwubati barakomana Raka yamuteye zambaraga freezing in energy birazibana yikangam 你果然狡猾 wamubaya we iki 你失望了是吗 ndagutengushye 劳德诺安插在华山 da onwa 10余载 wamupanzi wacu imyaka 10 yose utambutse 他更是将自 ndagira ngo umve hano amagambo mwihangane barakomana hano imbaraga araziturisha bose bareba 你果然狡猾 wakanuza gashaje we Slay Fox ndagutengushye 你将劳德诺安 lay down the noir 插在华山派10 wamupanzi wacu muri mountain hwa imyaka 10 yose 他更是将紫霞神功 yanatwaye divine 偷偷的送到你手中 divine violet mystic 若不是 Scripture 某技高一筹又怎能够给你 urahangaha wumva yuko nakubita surprise utaruzi 一个惊喜呢 cyangwa nakora ibidasanzwe utakekaga uratungwe no kubona mfite imbaraga zitandukanye kumbe uyu ngarangije ati kumba gatabo kibwe na brother kabiri 偷了紫霞神功 second brother tangira kwibuka 6号，2师兄， nyende gatandatu 请给我学道。 kabiri mfungura ndakwinginze 2师兄，你干嘛？ dore uko byagenze akaragatimba aramumena agatabo kibwe na second brother 六师弟是他杀的。 yishe gatandatu ari hehe bose babyumva yishe gatandatu amenya uwamwishe tayari 叫了 ngaho nyigisha rero yari yanze kuvanayo inkota n'ubundi bafitanye urwango yamushyizeho maneka imyaka 10 yose bamuvumbuye vuba ahangaha bibi cyane Zolong Chang Aye Buche bakozanyamo inkota wewe uyu arimo aritegereza ibijya mbere hano
ndekuye wana shaka iki so ntago ari wantwara inkota y'umuryango 你还在说我 yewe yewe 兄弟气？ uracandakare kwere kubera njye na big brother twahatanaga aka ntabwo kazi bijya mbere bani inkota imeze nabi kick biranga bagabo uretse we urakana toto ari gukoresha akaboko kamwe undi yavanye yabiri areba hakurya ku ruhande bose bareba madamu 难道见到了全部的？ ese nawe warayize araka yamumennye itorosha mukata amaso nayiga datawe filimira mwihangane mundebere hakuno mundebere hano yamumennye amaso yamukasa amaso arayamena bagabo baragwira filimira the smiling proud one episode 29 全部的。 nawe waba warize se ni igiki rimwe tangije tari mari yamukasa amaso Lord Izo filimira yamukasa amaso ubu narumiwe 左兄， Brother Zo 你现在双目已废，是否还要继续争这个五岳霸 ubu tuvugana umaje guhumba amaso abiri yawe 主之位啊？ uracyakene guhatanira umwanya wo kumuyobozi w'amashuri atanu se yamumennye amaso bikanzeho ibi ni bibi cyane bise kandi 这大丈夫言而有信， mugabo arinda ijambo rye nyakubahwa 武功智谋 imirwane yawe n'ubumenyi bwawe 有我左某。 birenze ubwanjye 即日起 uyu munsi 封你为 ugomba 岳派掌门。 kuba umuyobozi w'abatanu bishyize hamwe gusa babibonye babibonye mama amaze iminsi atuje ntumaze ngo afite ikihe kibazo abandi bose bikanzemo babura n'icyo barenzaho 本来在下也不过是和 erega mu bisanzwe 比武教义， twarwanaga biri aho ngaho nta kindi 是怎奈左兄你武功高强， gusa ntabwo nari nzi ko indwanya ihambaye cyane 岳某但求自保， nageragezaga kwirinda 失了分寸，以导致左兄 ntera move irenze uko nabishakaga 也双目受损。 none birangiye nkomerekeje amaso yawe abiri 是 ni ukuri 心中好生不安。 ndumva ntatekanye rwose mumbabarire 刀剑不长眼睛， inkota nta maso igira 更无损伤。 ni gute wavuga gutyo cyane 岳先生没有赶尽杀绝，足见仁义啊。是啊， ibyakoze rwose birumvikana nta kibazo iki n'ubundi cyari cyabagamaye kivuga ngo inkota nta maso igira n'ubundi bapfa nicaye niwe muyobozi wacu cyane bahise banamwimika ndebere nawe pingzi yikangamo anasekamo abandi bose bareba turenzeho iki 诸位如此抬爱，在下又怎能推辞？ nimba mwese mubishaka ni gute nabihakana uyu munsi 未待兴，岳某 niwo munsi 暂且 ibinyejana n'ibinyejana byari bitegereje 是 ubwo uyu mwanya ndaba ngufite by'akanya gato 从今往后， uhereye ubu 越衡山派事务 amajyepfo yahenga inshingano zayo 还是由莫大师兄主管， mo arakomeza ayobore nk'uko bisanzwe 北岳 amajyaruguru yahenge 衡山派则由令狐冲主理行政。 agomba kuba yakontororwa na lingi hucongo nk'uko bisanzwe 至于泰山派， hanyuma mount taye 暂且由庆玉音二 inshingano zayo za buri munsi yuciye na 位 yuyin 道长主持日常事务， nibo baraza gusigara bakontorora 而至于 hanyuma 这嵩山派的事务， kubw'inshingano za mount songo 既然左兄你双眼不方便， mu gihe zo agihagaze ari muzima Wakana. nta n'ikiza bishyizeho 还需仔细斟酌呀。 turaza kubiganiraho turebe icyo twakora mu gihe haba hari umuhagarariye 就请陆师兄和高师弟
你 burazaru nawe gawo 同主理日常事务，不知 ndakeka mwakabaye mumufasha 左兄你意 mu nshingano za buri munsi 如何啊？ buraza zo urabivugaho iki ntacyo yarenzaho 来吩咐。 nk'uko master iyo yabitegetse 今日5月合并， uyu munsi batanu babaye umwe 同舟共济， bivuze ngo twese tugomba gukorana 合派云云，也只不过 guhuza amashuri 的虚名而已。 ntago bigiye kugendera ku izina 往后 guhera uyu munsi 大家 buri wese 同门， duhuje ishuri rimwe 休分彼此。 nta gutandukana 岳某也只不过 nanjye rero 且执掌门户， ngiye kuba ncunga amashuri by'akanya gatoya amenya ibyayo 种种性格，还需与诸位从长计议。 ubwo tugomba kuba duhagaze ku mbaraga kandi ndetse n'ubugenge twese bingana cyane cyane rwose ubuze neza yikanzemo taturore barakwereka kuri ruhande uyaje yirukanka hano 岳不群，这个伪君子， yebuke wa 你玩弄 ntuza urakapfa urakapfa igiti hano uyagihata amangumi Pingsi 你别这样伤害自己。 waretse kwikomeretsa 大师兄虽然使了几招， big brother nanjye 但是那是无心。 ntabwo twakoze cyangwa ari sword play kugira ngo tugire ibintu dukora wakibeshyewe nawe 都串通一气来骗我， mwese mwantetse imitwe 都骗我！ imitwe niyo mwampaye nta kindi 执意，绝无二心。 ariko nagufashe neza n'umutima wanjye wose 平之， Pingsi 平之， yewe yewe karamwomeka barakwereka mu ijoro hano hano hari ibiri gusohokamo gake gake kumbura aha ni Lady Lan akiri aho Light Guardian Ziyang avayo Ziyang arakomanga 向左使来了。 uri hano Guardian Ziyang 向左使平日都凶巴巴的，没想到如此小心谨慎。 yewe burya nakubona uri umuntu mwiza ntago nari nzi kugira uryamira amajanja rimwe na rimwe 这样还改不了。 nimba isi imirwana ari mbaya ni gute nge nabaho ntuje 请， karibu rero 请 karibuni坐。 mwicare mwicare namwe gake gake ni muri Blackwood Cliff 蓝长老往日都是劲装打扮，今日一见， Eldalani buri munsi wambara ukuntu gutandukanye 下凡都不慌。 nkurikije uyu munsi ukuntu wambaye biratangaje rwose umeze nk'akamarayika 话，不过 Guardian Ziyang ntago ari byo 老的，我有那么老吗？ ese kunyita 失言， umukuru kuko mubona bikwiriye kandi nyiri umwana ntabwo byari bikwiriye ugomba kwisubira kumva uyu nguyu hari ingoma afite ku kuboko firimira uyabonye uruguma ruraha yikangamo ndagira ngo ukurikire filime hano Ziyang afite uruguma ni urw'iki ishuri bararihinduye n'amazina ibintu bigenda neza umuyobozi yakira amatware nyine 感谢各位大侠义士官， ntwari mwese ndabashimira kubwo guhitamo neza 岳派掌门岳某 kungira umuyobozi 不负众望，肝脑涂地。 rwose ntabwo nzigera mbatenguha 退， 吴越新派统领江湖，造福武林。 nimba uyoboye isi imirwanire rwose ntabwo twashidikanya Zulongchang yababaye 为我掌门，为我掌门， baramusingije 为我掌门， Almighty Head ngo ni Almighty Head 那蓝长老 kumbe hakuno 啊不， Eldalani oya nako 呀，
Deadline yamubuje kumwita umukuru Elida 你为何要找我来喝酒啊？ ese ko tumaze igihe kinini hano turi kumwe ntiwigize untumira kuki uyu munsi wemeye kuntumira 一 icyambere 替向佐使 Guardian Xiang 为报仇， gushimira kuba waramfashije kwihorera nkahorera muvandimwe wanjye 我才教 icya kabiri 靠。若日后再有假不知流欺负小女子， iwanjye bambwiye yuko rwose Jabu ngo hari uwari wamubwiye ngo aneshe umutwe 佐使 tukanizere ko Guardian Xiang uraza kumfasha rwose abantu be batazakomeza kungendaho nubwo yapfuye uyu muntu afite uruguma ku kuboko ndagira ngo mwitone murebe filime ntimuhubuke gusa Ladyland 方少使 ihanga Master Dofanga se 权重，武功卓绝， ni umunyembaraga kandi afite itegeko hano 助于我呀。 kuki ukeneye ubufasha bwanjye kandi ahari 脑袋胸无大志，不解风情。 uriya mushenzi yegarashoba ariko nta mipanga afite nta ambisiyo nta ntego 向佐使一半，我就烧香拜佛了。 nta hantu wageranywa nawe nubwo wenda yaba akurenze mu mirwanire ariko we rwose uriho mipango uko biri kandi abantu nkatwe dukunda abantu baba mipango icyo bita seduction filime iraha 我听说 narumvishe 闻 ngo hari umwambaro ukomeye cyane hano iwacu 说你和东方少使 uvuga ko we na Dofanga 其实是有名无实。 mufitanye ukuntu 我也不知道 ntago nzi neza nimba 这个传闻 uyu mwambaro 是真的还是假的呀？ hari uwa nyawe cyangwa ari fake 向佐使好没鬼， Guardian Xiang 动手动脚， tangiye kwitwara nabo kuntu 成何体统？ asa n'amagambo yatangiye kunkora ahantu kigenda kimwegera kumbe tangira gucika intege yewe mukobwa araha 这酒里 uyu muvinyo se wampaye 有毒， wari urimo uburozi 天王老子向问天， Xiang we cyane wakataraboneka 有肉之徒。 umuvinyo uragukomye aka kanya none se 如此 kubera icyo ukoze ibintu nk'ibi ngibi tugaruka hakuno aka kabuze Ping Z kumbe Ping Z itsindiye hakuno yewe uri he 忘了，你快出来好不好？ ndabizi ko nakosheje basi ngwino Ping Z ngwino kabyara we 我错了，小林子， Ping Z 小林子，你在 yirutse amashyamba agahamagara uragiye uragiye mwana yarababaye 小林子， afite amakuru yuko yuebuke 向佐使你手腕上的伤 ashobora kuba yaratwaye evil resisting sword art 留下的， urwo rugo mufite ngo waba yuko ukuntu warubonye se 姐妹毒性各不相。 batanu muri twe dukoresha uburozi butandukanye 猪 uburozi bwa 在 zuke 皮肤上会烂掉皮肉， nibwo buri ku ruhu rwawe 无法愈合。 kandi ntabwo bujya busibangana yibuka cyagera ku murambo wa zuke abona hariho maka 我冤枉啊，教主！闭嘴！ yibuka abangaba Jabu avuga ati twe turarengana uyavuga ati ceceka wowe umukobwa yabonye maka ku kuboko kwande wa Xiang 那日在大殿上 cyagiye muri hall 的破绽， nabonye uruguma rwawe aho ngaho birasekeje 贾布和桑三娘屈打成招， sasa na Jabu watumye bashinjwa ibyo batakoze 过海 wigira nkaho urimo urashaka ubutabera Xiang we cyane 我们跟你无冤无仇， ko nta rwango mfitanye nawe 下次毒手。 kuki washatse kugira ngo uturimbure udushaka hiki filime iraha kirakadomo wowe kiramuseka 你以为 urakeka 这就
会毫无防备地把它喝下去吗？ uyu muvinyo wanyu wankira hasi koko niko kumbe iki nacyo ni ikigambanyi ese 小看我相貌了， urimo uranca amazi bigeze aha ngaha koko cyangwa 自己的姿色 urimo ufite confidence 过于自信了。 kuko wenda uri mwiza cyarakadomye 师妹， kombo yaje yasinze sheme ni wife 相公回， uri he 师妹， umugabo w'igikundiro wawe yaje 你到底在哪里？ uri hehe uyu mugore amaze iminsi ashidikanya 今晚 amaze iminsi asasa akabona imisatsi mu buriri umugabo wanjye 你我的好师妹， mukundwa uri hehe ndagukeneye 今 uyu munsi 如今你的相公 umugabo wawe w'igikundiro 五岳派掌门了。 yabaye umuyobozi w'abatanu mvaga twenge 狗贼！我们五毒 mubaya cyane 到底跟你有何冤仇？ twe nk'abanyaburozi batanu 下去， ko nta rwango dufitanye ibi ni ibiki 慢着， tuzi we buracye 怎么 iki 不去那蓝教主 hiridalani 怕死的时候？ ushaka gukora imipango mibisha se 至少 byibuze 让我知道朱雀是怎么死的。 basi gerageza umbwire uburyo kizukiye yapfuye yazize iki 好， sawa anywamo 我就让你死个明白。 reka ntume upfa umenya ukuri kumbe cyagiye winjiye hano yari ziyanga tayari baragigira kiragakoma kumbe nibwo kamushyizeho maka yarimo aragenda inyuma ye 向总师， 鲍堂主， Guardian Xiang 这么晚了还 Master Bao aya masaha y'ijoro se kandi bite byawe 睡不着，出来散散步。 kuryama byanze nari ndimo ndatembera 咱们俩一块儿走走。 reka dutarasanye ntacyo ahita amutera ni nawe wamwishe 我原以为桑三娘会和你拼个你死我活， nari nzi ko saa sani muzahangana kugera ku rupfu 弄出那么多的麻烦。 numva ko nta bindi bintu bizaba nyuma 行， hanyuma se 不敢明目张胆地对付五毒教， ukeka ko nani wozini 干这些见不得人的勾当吗？ wenda nubwo ari mubaya atari kundwanya abishaka cyangwa akancaho direct kubera icyo yaragutegetse gukora ibintu byose cyangwa ntago ari we 蓝教主倒是个聪明人， uzi ko buryo uri umunyabwenge 可惜 gusa bibi cyane 明白的太晚了。 wibeshye tarajya gukubita biranga kandi nanone biranga kandi nanone karamuseka 我明明已经逼出了毒酒， gusa uburozi nabuvanye mu muvinyo ni gute 在你进门时 ubwo winjiraga 到的麒麟香木虽无毒， natezemo hariya muri bogisi sandalwood film 但是和酒中的醉仙灵 nibyo koko gusa navanzemo 混合 drunk and fairy spirit 在一起， mu muvinyo 这是一等一的 ubwo 局。 burozi bubiri bwombi bufatanyije mu burozi bwica 你若无解药，7日后 nta muti ufite 你将会 mu minsi 7溃烂而死。 umubiri wawe wose uraza gutangira wangirike byanga wentyana 人 mbwira 为何要对付五毒教？ kubera iki Len Wozin akeneye gutsinda 5 poison sect cyangwa se 5 venom sect ese ni ukubera 与我师父争夺教主之位有关。 ko bifitanye isano n'uwahoze ari umuyobozi wacu mu myaka yatambutse cyangwa niyo mpamvu Len Wozin 向问天， ashaka kutwica 人物 byanga wentyana 能如此对待甲部等人， Len Wozin niwe watumye Jiabu n'abandi 保证后不会对付你， babihirwa muri ubu buryo 犯得着我 birangira bibaye ibaya cyane cyangwa 牺牲性命吗？ ese
biri ngombwa ko wamutangira igitambo. Leni Wozing ni mubaya cyane. 我告诉你， Ese ninkubwira 你会给我解药吗？ uramvura? 你还有选择吗？ Ese hari amahitamo ufite? Tugaruka hakuno. 师兄， Yewe brother. Aya ntari wasi. Wamukomye 师兄， muyobozi. Head brother. 按照你的吩咐，颐和师妹和众 Bakurikije itegeko ryawe. Yihe 弟子 n'abandi bose 山传递消息去了。 basubiye mu musozi wa Henge kugira ngo batange ubutumwa. 五岳剑派已经合并， Batanu bishyize hamwe 师兄4个字， ndabona hari ikibazo. 不要再提了。 在衡山弟子心中， Bijyanye n'ubuyobozi ntubyiteho. 永远只有一个衡 Oya. Uzahora iteka uri umuyobozi wacu. 掌门。 Ni weho umuyobozi wacu ibindi tubyirengagize. Umbe hakuno 冲儿， kuri ruhande mama yaraje. Chonga. 快请进。 Mistress, hinjira ukanyago, hinjira. Uyu ntumbaze ngo yaganiye iki n'umugabo we. Icara. Bandi barabasiga. Yaje afite ikibazo yahorose. 年有数，怎么会？ Imbaraga zawe zo mu mubiri ko zari zikomeye. Ko bona abahorose hawaye iki? Isi yaramureza ameze nk'umwana we. 华山派亏欠你甚多， Washani kuri mu mwenda mwinshi. 那才好。 Reka nizeye ku rwango utazarukomeza. Uravuga ibiki? 我恩重如山， Ahubwo mwenda bashimira cyane. 不会忘的。 Kuko ntago nzi ngo nzabitura gute. 你是一个好孩子。 Uri umwana mwiza. 师娘，你怎么了？ Nibiki bijya mbere Mistress? 没事， Ntacyo. 你好好养伤吧。 Ureke ipere neza. Chonga. 我走了。 Ndagiye. Ibyo byonyine nibyo byari kuzanya hano Mistress. Sasa madamu ntumbaze ngafite ikihe kibazo. Barakwereka ko uri mu mashyamba. Pingzi. We biracyakomeje kumucanga. 一些剑谱， Yebuce 我若成匹夫之勇，白白送了性命不说， yamajije kwitoza evil resisting sword art. Ndamutse nihoreye aka kanya 也未必得报。 napfa. Ndibaza impamvu ababyeyi banjye batigeze bayitoza. Bikaba irimo iritozwa n'abandi. Ibi ni ibiki? 你不妨 Tugaruka hakuno. 看看曲池河谷二穴是否麻痒难当。 Gerageza umbwire n'ibiki birimo biraba hano. Umbwire n'abantu bose bagiye bapfa. Ugama murimo murakora n'ubwiki. Ha? 我全都告诉你， Ninkubwira buri kimwe se. 答应给我解药， Uransezeranya ko uramvura. 任我行， Leni Wozing 忌惮五毒教的势力和手段， ibikorwa byanyu arabitinya. 唯恐你和东方不败 By'umwihariko Dofang Bubai 联手篡位，所以才命我 akeka yuko yazakujoyininga mwamara gukora igikwe mubanye imigore n'imigabo mukaba abantu bakomeye cyane. Niyo mpamvu yemeye kumfavoringa cyangwa se kunshyigikira. Arancunyagiza ambonamo imbaraga. 你知道多少？ None uretse ikibazo cya master wanjye n'iki kindi uzi kuri master? Muri uwo mwaka 三人武功强横， Hameti Biyun 又善使绝， yari afite imbaraga zidasanzwe kandi afite 他唯恐殿前比武不胜， imivurire myiza no gukoresha uburozi byiza. Rero 怎样？ rero iki? 便暗中向华山派透露了必有散人的行踪。 Nibwo yaje kuvumbura ibyabaye byose. 此事与我无关，全是任我行一人所为。 Nagasa mwihangane. 剧毒，他唯恐殿前比武不胜， Yari afite ubwako Hameti BU azamutsinda mu marushanwa. Arangije akora iki? Mbwira. 便暗中向华山派透露了必有散人的行踪。 Arangije Leni Wozing nibwo yamenye ibanga ry'ahantu BU aherereye abibwira Muhwashani. Mubuke twabonye Master Yebuche wa muri Mountain Hwa ariwe wateye ikiganza Master w'umukobwa. Twarabibonye akiri mutoya.
akaba ari nacyo cyamwishe yamukubise uruguma bituma agera kure cyane uyu byaramurakaje 此事与我无关，全是任我行一人所为。 ibi byose ni ibikorwa bya Leni Wonsi nta mpuriye nabyo 蓝教主， Eridalan 若让我不死， numbabarira 愿助你复仇。 ndagufasha kwihorera kobwa ra ngo bari bamubanye ariko ibyo bamubadisha yare byibanuye kumba kakaraje kicara hano amarira ni yose Pingzi yabuze kiraho Pingzi yaratashye 小林子， agomba kwitwara neza aka kanya 你去哪儿了？我还以为你不…… ntago yagira icyo akora kuko ntago ari umunyembaraga kuryarwa na Yobe Buke yibwiye ati reka ntuze ndamutse mputse aka kanya 都怪我不好。 nakomwa ntanahoreye ababyeyi banjye ndakihumura umujinya nayo mfite warangiye ndabizi ko nakoze amakosa 再也不是冲灵剑法了。 ntago nzongera gukoresha Chongoli Sword Play urumva 白天力挫三大掌门的岳大小姐， ndwanye nziza 此刻却在哭鼻子， umukobwa w'akataraboneka 岂不笑话？ urakeka ibyo abandi bakubona mujye ntabibona se 一个人好不好？ ntuzongere kunsiga njyenyine rero bitwaye ikisa 我答应你， ndagusezeranyije 那我们来勾。 ngaho dupinje ni ugucinya inkoro kakarishimye wagomba gucinya inkoro kumbe hakuno 苦心经营10余载， ntago nari nzi ko nyuma y'imbaraga natakara imyaka 10 yose 岳不群做了嫁衣， natsindwa gutya byoroshye na Yobe Buke 被岳不群利用，害了师傅。 Yobe Buke mubaya cyane rwose naragutengushye umpane ntago ari amakosa yawe 就怪岳不群 ibi ni ukubera Yobe Buke mubi cyane 每时都没有看出来。 ntago nigeze mbona imipango ye buraza 还有翻盘的机会吗？ nta hirwe dufite 为今之计， guhera uyu munsi 群还在嵩山派的势力范围内。 mumureke akora ibyo ashaka 进，师兄， twitonde 岳不群当 mountain 话tuzayirimbura 天下 ko byagenda kose 若贸然出手，恐怕会引来武林的公愤。 ariko twatatse 武林公愤， abandi bose bazatwataga natwe 他们 bazatwataka 叫，还自顾 ngo kwitaho byarabananiye bazatwataka gute管我们5月的事儿呢。明日众位， ntacyo bakora 他4月便会离开，我们可以半路追杀岳不群。 ejo abantu bose bazataha 好， Yobe Buke tuzamutege ambushi byiza 师兄， master 还有一事， hari ikindi kintu kimwe iki 于沧海， y'ucangahaye yacitse 他不是痴呆吗？他怎么能？ mwabuze ngo yarahwerera yacitse ati 沧海好像是恢复了 bisa nkaho 看守的弟子 yabaye muzima abantu bose yarabakomye yewe buraza sigaho 你们一群废物！ kuri nkamwe mumaze iki 方丈跟道长来了， turore 一路顺风。 一路顺风。 barimo barasezera bataha 多谢款待啊！慢走。 虫儿， conga 我觉得你不如跟我回华山去休养一下。 twaciye mu musozi wacu karekipera 5月并派，衡山还有很多事要处理。 muyobozi w'abatanu hari byinshi nyifite kuba najya mu musozi nkakemura 就去华山看师傅师娘。 umura arimo arakumera neza nzaza mbarebe siwumva se 也好， byiza byiza cyane 走了。 ubwo reka tugende twebwe bacaho naho za nihenge 慢走，令狐师兄，一路顺风，一路 urazaringiho mugereyo amahoro 一路顺风。哎， babacaho tugaruka hakuno muri Blackwood Cliff uyu hakuno yanze kwica ikigabo cya Ziyang
nipe chua, nipe fata kamwe wana. 这种丹药，每次都只能压制毒素10天，我已经服过2颗了，万一药效不足，你说该怎么办？ aka ngaka karamaze iminsi 10 ubuse maje gufata tubiri ubuse ibintu bikikani wakabyaramo. 等你杀了任我行，自然会给你。 nimara kwica Leni Wozin nzakuvura burundu. Hari ikindi Leni Wozin agomba gupfa. Mukobwa yatangiye gupanga. Bineko 武功高强，老奸巨猾，你可有什么良策？ none imipango yo kumwica urakora iki? 东方不败， Dofanga Bubai 少时武功在人我行之上，等他回来，再加上蓝教主的奇毒， nagaruka hano 我行是易如反掌。 ntago biraza kuba byoroshye. 废话，若能如此，我要你干什么？东方不败对人我行 nkawe ubundi 踏着， ntiwitaye ku byo Dofanga Bubai 绝对不会同意我杀人我。 yaba arimo arakora hanze. Ngukeka ko agaruka hano nkazategeza igihe azazira akamfasha kwica Leni Wozin. 任我行会在密室练功，门外头只有我在护法。 afite icyumba cy'ibanga amaze iminsi arimo, nta muntu uri kumubona, nta buryo nabikoramo. 和你我2人之力也不是他的对手啊。 kandi ikindi njye nawe nta nubwo twanabuhangara mu mirwanire. Niyo mpamvu dukeneye Bubai ngo agaruke. Yasekamo. Yaje hano naza kureba Scarlet Lady Leni Ying Ying. Porampora gake nabaretse ngo mwumve iyo njyana. The smiling proud one. Nkomeza kubitsa ko DJs ubu nta kibazo cya storage muzongera kugira rwose. Kuvuga ngo ama disk yabuzuye ngo byagenze gute? Oya, nimugane ku gasobanuristore.com ubone filime ibintu bigende neza cyane. Tinyaka karamusetse. 我就要闷死了。 Yewe uje kundeba ariko ndabona boringa cyane. 姐姐，你说 aramwongorera uvuze ngo iki? Kavuze amagambo atumva, karongorera. Ari kuvuga ibikira. Ntumaze ndari kumubwira ibiki. Yarangije akandi karazangara. Karagasinziriza. Karabaye. Atangiye gupanga. Bombe hakuno kuri ruhande. Bagabo hakuno. Dalaho henge y'amajyaruguru herereye. Wewe brother. 伤未愈，碰不得酒的。 Wakomeretse ntago urakira ntago kumuvinya byemeye. Mumwe mu muvinya arakatsindwa. Data we. 令狐师兄， brother ringiho. 有句话，不知当讲不当讲。 师妹但说无妨。 Mfite icyo nshaka kuvuga sinzi nimba uri bucyumve. Ni iki? 华山岳先生， Inkota wakoresheje 用你击败左冷禅， uruhanga nuriya mukobwa 师兄可识得？ waba uyizi? Ese inkota yo yebuki yakoresha rwana na Zuleng Chan yo urayizi? 那不是华山剑法， Iriya ntago ari inkota ya Hwa, ntago ari umusozi wa Mountain Hwa. 我也从未见过。 Nta nubwo nigeze nanayibonaho kuva na mbere hose. 师兄觉得此剑法怎样？ None inkota urayitekerezaho iki? 威力奇大， Inkota ni nyembaraga. 就算是独孤九剑也难以破解。 N'iyi nkota ni inkota icyenda za dugu nabonye zisa nkaho zitakoraho. 你的意思是？ Ushatse kuvuga ngo 邪剑法， evil resisting sword art 啊？ ntago bishoboka. 辟邪剑谱是被嵩山派的人夺去的，我师傅 Hoyibwe n'abantu muri Mountain Song. 会。
master yaba ayifite ate 我使出了几招，确实 Zulang Chan move the zanyuma 和岳先生有几分相似， wabonaga ko zimeze nk'iza Yuebuche 但 ariko 威力远远不及。 hari harimo imbaraga zisa nkaho zivangavanze byari urusobe 师兄是不相信，还是不敢信？ 别说了， ese uri kubyizera cyangwa ntabwo watinyuka kubyizera birahagije mureke turamuhumuye mureke yaje kubitekerezaho 师傅为人光明磊落， master n'umugabo w'icyubahiro 家的剑法的， ntago yakoresha inkoto umuryango w'abalini ibishoboka 不是辟邪剑法。 here ntago ari evil resisting sword art uyanga kubyizera yanze kubyizera kumbe pingzi hakuno arimo anatarasa mu gisagara 岳父， kuryama byanze yahuye na sebukwe databukwe 这么晚，你还没睡呢？ amasaha y'ijoro kuki utaryamye eh 那我先去睡了。 ubwo ngereka nkomeze njye kuryama ikigoryi gisigaye kimutinya cyaramuvumbuye we urajyayo 那日为师击败左冷禅那套剑法，你 cyagiye inkota nakoresha ntsinda Zulang Chan 的如何呀？ urimo urayitekerezaho 那套剑法速度极快， iriya nkota yari nziza kandi irabangutse mbi cyane kandi irica 呜， imeze 怎么样啊？ imeze nk'iki mufatara mukanda urutugu 似乎 imeze 跟于沧海的怪异剑法 nk'inkota y'ucangahaye yari arimo arakoresha 有些相似。 bijya kumera kimwe mu kuntu 没错， cyane 你说的很对， umaze kumenya ubwenge 还真有眼光。 ufite amaso meza urabona muri make uri maso yaramukanda urutugu bakiraho 大半夜的， yewe aya masaha y'ijoro mwe muramuganira ibiki ko muri kongorana utuntu n'utundi mistress 很快就睡了。 nari ngiye kuryama reka njye kuryama 老平之，我们说几句话就来。 twari tukiganira reka dusoze ibiganiro pingzi 这套剑法是为师从于沧海那个怪异的招数中悟 iyi nkota nayivanye muri Shanghai 出来的。等回到华山，我就传给你。 rero nidusubira mu musozi ndaza kuyikwigisha ntugire ikibazo iyi nkota nayivanye kuri Shanghai pingzi ngaho ryama 多谢岳父。 urakoze cyane databukwe ati iyi nkota nayibye Shanghai nitugera mu musozi wacu 早些休息吧。 ndaza kuyiguha uyitoze nawe pingzi burije ryama kare yamukanda urutugu yenda kuruturitsa uyu no guhindukira byaranze data we ayiwe filmira urutugu muze yendaga kurugubanya iyo mama atavayo kari kabaye episode ya 29 nuko igenze nimucikwe na 30 biragenda bite ndabakunda cyane kugasobanuye times.com ibintu ni flash ciao ciao hasta la vista bidagureti